Yo bakonyeta DJ Jacob Mutuze nkuruga hoima kinogozi wemba hoima wale kinogoze waitu ndola Kitara TV. Big up on yourself, subscribe to making sure you follow and you like. Big up on yourself, Kitara TV, one love, respect. Yeah man, this is Keza and I don't never brother bange wanene. Yo. Tubera no mu Kitara. We just watch Kitara TV. Subscribe, come and watch and entertain. Like, follow. Yeah. The best TV in the region. I'm telling you. Yeah man. The greatest time you can ever have. Enjoy yourself. Rapdico, feel power. I come from Maya. Touch. We're flowing and you're not feelinga. Murapu game abakusinga mumbelivinga. Katandika kazana bezala obajoga. Ustailo yarumera sobora kuhitinga. Hati buli hamoni tu abakurokinga. Buli kilabu zituni bakudansinga. Rapdiko haziweba fokerensonga. Baikirize batandikire no kubipinga. Ngoma hangoma matera ni musensinga. Wemba mubato kukosi ninya wininga. Hura tuni haredi kuvibinga. Kitara FC nitu abakusinga. Bali mupiyalo yetu kora yonebo tubatere ngoma ndibazeta zitabo wakayanyina yamani hura vibe ntini saba feke rapa mukila ruhaga warunye fulondi haziwe nsasa inesa chinga YouTube hona handa mamba bonga mbupabo rhyme zange ziba vere taratibu kalempo nirisanke biro bya mufebo nikaliba murunye fronye kasupabu wispantina nkabalusha babu twina waka Kwenda kutangira ntekaniza tujarike kilo kino biro kwezi bya 2007 kya baraza amawali nyogire sichomeno musajja omulisa kando mwe abamoli webali muno kubotera akasende no tuhondera Kitara TV Kitara TV kutulo ina kuteka obwembizi obwembaganiza ina kuteka obugibizi bino babusera muno baitu kandi nkwenda kusima koloranti obutekaho no tuhondera hona na mbero kali omunyamasa zembaganize za bunyoro aheru ya bunyoro anda nabali musiza aheru nywena big up on yourselves every single Monday tubontu kuhereze ntekaniza tujarike nitunyumyamu nabasajja na mbaganiza tukwenda twenda kenge vitu bikuru bata bita vitu bigenda bita hasfite zembaganiza. Yes sir, no doubt this is kabulikino kugamba the one of your best programs and Kitara TV and yamabura ninyojira shomeno musajja muri sokando mabobuli ngeri mbazire kuba nimbagambira kwenda kulamuki abantu banga bembaganiza abataruga antekaniza aroho abantu arabanyoni banga bali mu group ya barozi ba Kitara TV WhatsApp nyona mbakoneiro sa utababaza amabara nyona batukandi mbakonero mu ngare yembaganiza nkonero munywani wangu wembaganiza abamweta aliguma nayo kula mukeze hona na mbero kale. Yes sir, nkwende kizina kinu ya mulingo tutandikire na kizina tuina waka kurega marapadiko kisiganti nikiteka mu vibe omungale yembaganiza tugaruke netekaniza yawe tusekaseke muna basajja na bakazi aswite no taruga Otabatina bemitima michafu baleke babazi wa matuga betefu ulaina waka iwe inakuba mubufa za wise bakutagiaga nkolo mwojo ona repa kasete mpulire bakyabanja omwana kayire mbuwa kwenda kubakinga kwata musa utoleke waka yo inaho boroli muje kyonake tukikenge twina waka mubarapa bunyoro nitwaba ina waka Obaragange banyita James Kanderin Balinda oli muki ndi munyo oziraki yo nzira na ken engabi hano nambe tukusangire ndi switi bagita bati kwebi road kwebi okora mulimo kyana no ta mechanic ati ba makanika wamayo toibe ebyoma ebyoma
twayigemize kabaho bwe tukagire bagamba muyihamu ekyoma ekikora nimuteekamu ekifu so that makanika nankamuka mu epikipiki agule kiyaka eka tukikora watu batuhangiriza balinda nkwenda kenga mbaganiza kyeri hagati ya watch na kiloko byona nikyo kimu byona bikora muri mugumu bikora muri munugo gumu fine baitu ukwenda embaganiza watch niene saa ya mukono kiloko niene ya kisika yo sanga batere mu idiro munju oina abanywanyi babo kusakura mukyawo abanywanyi ba ndamukyawo basatu kuramukyawo abana bona abasomera premier oli student ndi student somera premier yoko baitu kabwe wa weekend njane nyeyiza hano kalosi bekurunga kambaze unono ati kini kyo kanika nikyo beta bati engine ndabuloka nikyo beta bati ndabuloka ati kandobo bokuteka ho bono silicon ngamba kanu kwa silicon kanu ka gasket bintu bino kabyegote nkabyegera hano nyo bata utagende musomero musomero ntagenda na engine okusobora ginanka okusobora kugisumuro kagiteka yona yo koronge muno amabara gawo niwo Mwesigu Alex bikuru bate bite kiliya ebyuma mukwiba mpikipiki ni mwahura ati tuiba byoma ati kanu kokuteka oniko kaki sirinda head ekora mugaso ikora muri muki yambaye pikipiki kulibata egiyamba okurubata ogamama niwo baguma Mwesigu Alex nkwenda kenge mbaganiza hagati ya watch na kiloko mbaganiza ya watch na kiloko kaiga wange tinkisole kiloko gimanyire kandi watch yo nambe manya ati nkwenda kenge mbaganiza ero hagati yawo mbaganize omusimaro gwireyo ati ngwireyo embaganiza watch na kiloko watch ni yeyo mungaro kiloko ni ya kisika damukyo bakastoma ba batumire ona nambe bakali akastoma ba toina bokutumira toina bokuramuka anja baramukya oramukya ntumira omutoro mutoro alinka alao kali abuira kandondi ntumira moti wa boda aho ntumira na banywani bange ba stage aho bona karo sibe kuro kale osibirote amabara gawo anyota twekereza Nelson atekereza twikirize Nelson okingiro no kingaho yenkingiro okusereka maiso otamire kiki bagaba baboda mukuvuga abantu no munywiremo ati kandi mukozesa bintu bingi ntamiro iro echuchu mukozesa manyobu manyobuhuli manya mukozesa bujani manya mukozesa buki mbeura bulevi eyo tobukozesa ogambe niwe Nelson imbaganiza keri hagati ya watch na kiloko tinka kenga kurungi watch ogimanyire kandi kiloko naiya toina byomanyire toina tenyena kale nkwenda nko mugisora muki abantu bawe basatu muri jungu akubanza ankangira ebisigaire byo toina boko kale baramuke muri nyo ba tinyina onkura muki akwabuso nyinondi toina banyoni ba iro onkura muki anyina nyewenka wakya kabala ukionka kye kumalo kando mukazi wao kazi wangu aliyo nawo muramukezi aliya kubona abona tokumuha buyambe tasa kubona bona ndo tokumuha buyambe mbomo kalosi bekuro kale amabara gawo banyita kato bachali bange batera kunyita scorpion scorpion nikyo kikimuri nyo njaba nayo enjaba hati manyire byekora why not etahambi munegiro obusabwe bubi egende ekanga bayireti naye wato orobato kanga bayi ati nkanga bakiyonka bachali bange niko benda kunyeta wama makanika timu kwibe byoma mu motoka za abantu
leka nayo tukanika kurungi muno tukola kurungi muno milimo bakutoa bogamba kale embera teri nungi baitu tukola kimu kurungi bakubesiga muno leka nayo mbaganiza keri ha watch na kiloko embaganiza eri hagati ya watch na kiloko busombaganiza yo nero ha busombaganiza kiona nikyo kikimu ibyo kumanyisa nikyo kikimu mali busombaganiza eri hagati ya watch na kiloko nikyo kikimu kiloko nikyo kiki tinguteka kintu kiona soko linde kumutalibaniza wama kiloko nikyo kiki ekintu kikwesani zankesa kandi watch nikyo kikimu ekyo nikyo kikimu ramuki abantu baba basatu nkulamuki abachali bange bona nyona ali mukali baizaho kimanya baramuke mu rujungu kandi ate ebintu bitabuina anti baramuke mu rujungu basatu akubanza okwana namkianga mu rujungu ramuke mu rujungu. What's up guys? Big up. Kiyoiro kwenda kikini gamba kuramukya nankana nanka mu rujungu tingu baramukya mu rujungu nyina ali ndukolera kuno ni nankana nko baramukye nko mutwaro baramuke soko tekanu kuoleke mutwaro tekanu kuoleke wanga iyo tekanu nzine baitu itandi gwe bachali bange ali kuoleke baramukye abantu basatu teka gwe bachali bange nyo kuoleke baramukye basatu mu rujungu gwe bachali bange baramukye basatu mu rujungu tingena baramukya mu rujungu abo kuba ndukozesa kuno business wakuizire nyondi munyoro kaswa kalera mukyaye maraya yawo yonka tugende tingina malaya nyino mwana omubwati bebiga kirungeki oyine kizina kisinga kunyime kyabunyo tukikwe ekizina kira kunyumira kizina kira kunyumira nikie kyange kiyonka kizina nkwende kya video buraine kya video tukitirisaze video coming soon tekabaire kunanga baite kwijja atisaba kiyondi ekiondi ali kandole abwaki abakino nkengera niyo nyina kusabe kyange sabe kyako wenda baja kunterere kya wabunyorano oba kikwebere kale bantere kya chali wango nufigo embera kale kikunyimira ati okusaki tusamplinga nkimanyire kyonka nanka zayo likisine bindi tinga bikwasi kale kikunyimira embera kurugama Dr. Figo West antekaniza Tujarike Kitara TV otaruga tugaruka Emiranga buli side ya Uganda Vibes Nation Embera government tuyambe embera abakuru mutuyambe embera ewa maboko kirikita kuno kukwaka bocho muntu kaboine embera kekayire eyafunanga breakfast omugati ne chai ali tusibira maizi amune chapati buli kimu kyonna kyabei omunyo ne sukali byabei sabunu nebikozesebwa maka n'amafuta g'emmotoka naguno musoro embera government tuyambe embera abakuru mutuyambe embera ewa maboko kirikita kuno kukwaka Yes ekizina bakyetembera kurugama Dr. Figo West baitu kandi nyitiraine omuzini kurugama wankole baitu bankola kulirano bunyoro bamweta Prince Keza akaire kabaire karaira muno baitu kandi okandaganizente abarozi ba Kitara TV Keza akandaganizente akalima kugimpa kiki ente zinyesera tugene kwereza baitu urayikaragano gamba kugimpa buli kaire kugimpa nkakugamba twinagira na kamera bwanka gikwera mu kamera so we are going next month ente yange next month tugireta biro yokwezi 17 Keza kuno nyirira muno no kunyeta muno kulya kurunta manager wa hotel ninye mukutunywerera bigenda bit kurung pora ina project yetu tukizempya kankwenda niyo tu premiering akaira kizina baketa Nihondi ya okuba no gonzo omuntu akakwechanga akugamba baitu
nyakugondeza baitu kusana wafokere muzini wahinduka abokuba mulingo nkumanyiro sa kubata niko kyali ekizina baketa Nihondi nina atoka lengo kumukakasa mukizino kamugamba aho rukunyenda Nihondi tindahindukire Nihondi nko kuwansijire Nihondi yes oine tukasemba kuba hano I think no premier league matibana baby wansakata waleta matibana wale sere baby Nihondi yes bigenda bikuru batabitasazina mu music kuronga abo kwa bakatutaisa tukufuna akasente mbora akasente kakutaha ati ohaye kozere audio ya Nihondi ata producer ntaha no moita vibes producer yes then video ajikoze young matic twereza kapera ke kizina ntaho kunyenda Nihondi otatina Nihondi she don't wanna this and that baby nakunda peace of mind when I look at her she's all fine she's all right nkagezaho musemberera ati kyorakora nkwendo tunule mu kamera egyo o premier league kizina arabaruzi baktative nkagezaho musemberera bagambe bamusembeze komando anzinisa amazina bairando yes abarozi ba Kitara TV Nihondi kurugama Prince Keza a brand new video tugaruka Prince Keza she don't wanna this and that baby nakunda peace of mind when I look at her she's all fine she's all right kagezaho musemberera bagambe bamusembeze komando anzinisa amazina bairando okunyanda Nihondi otatina Nihondi okunyanda Nihondi otatina Nihondi you give me reason to love you sa ebyaro kunda katere put it on me don't be so far away come touch my body me so humble rukundo yawe ntera kabambu rukundo yawe fire moto okunyanda Nihondi otatina Nihondi okunyanda Nihondi Kitara TV Nihondi should I wanna this and that nakunda peace of mind when I look on her she's so fine she's alright nkagaza musemberera bagambe bamusembeze komando anzinisa amazina bairando okunyanda Nihondi otatina Nihondi okunyanda Nihondi otatina Nihondi yes osibirot sibiro kurungi amabaragawo kambata bulero jazz amoti oli live at Kitara TV omuzino beta Prince Keza mmanya gumukeya kurungi murora bado mukataka muziki wa kurungi ati ni wogo aikaranga aikara mu bunyoro munu amina buraza bali kuita azino runyankola baita kulira no bunyoro amagama mala niwo kambata bulero jazz amoti Rogers yes mbaganiza keri hagati ya watch na kiloko nyonyumirwe muno ko bayizire mu kintu anti kwenda kenga embaganiza eri hagati ya watch na kiloko ebindi tiri kubikenga kurungi aho kiloko gimanyire ngimanyire iro ginsoboro yi kandi watch tiniyo kurora kale ati nkwenda kweza t-shirt ya Prince Keza ngijyo babale muno mukuru jwaro nyume aminde kananze jwaro nyumye oramukiona abantu bawo oramukiyeho n'abantu bawo banywani bawo ndamukisa omukyala wa twale t-shirt
aha ati nyenkya niyo kolere munokolera ekizina kini baketa Nihondi aramuki abanywani bawo ndamukiza omukyala wange tumusime Amerika nyamukiza mwana waitu Bigirwa David Saurin nyamukiza mama wange Adiel akusembai itsenyowe kaloma Patrick amina ama baragawo Rwamukaga saro oli wanka kyabigambire ati mutawonozire koraki nkuruga ku visiting abana baire fiti y'abana oyinayo mwana wawe baliyo bana babiri bawe nkwenda kenga kyabigambire mu gukora kiyo mulimo ndi mulimo mbaganiza keri hagati ya Watch na Kiloko mbaganiza keri hagati ya Watch na Kiloko Watch na Kiloko ugiteka mukono then Kiloko nize size babisika ramuki yahabanywani bawo tandikira lo musajja wawo nkwendo muherize omuhane hanayo bugambo burungirongi kuramuki ahatenye ayebale kongonzi osakongera akagamba karungya nibo bonka bundi nkubwerekera otokwenda kubakopesa akandon kuramuki ana musimenta melish karosi bekurungi yego na abinyokesa binu kurungi amabara international inspector kandi lile libakulirira ogoro ni nyama basa kunyita muhumuzi hano mukoraki mirimo yona okubola merwe kintu kyone kamina mabima bitakengeze tukoromo kaizire tugiramo gutakora muri bayayi ate umuyayi karombantu ogambe niwe international inspector sente mukuyora sente nyingi muno akwankura ni mida ni yenye ando muntu akaja gahi naitwe akubatebera reka nkore gani iwe yemera kwenda kenga embaga nzeri hagati ya Watch na Kiloko kana tiki kumensizire kunchankara natyo embaga nzeri yego ngenge ntumira abantu bange nubora mukimbaga nzeri hagati ya Watch na Kiloko byona bisibya nicyo kimwe mali atikana Watch cyorujungu na Kiloko cyorujungu zona sabaganiza tinko biga ngo zona saba itimbaga nzeri kalera mukyo bakabasha ntumiro munywani wange nginya Diebo nginya Mande na waro wao na nginya Kidaida Julius kandi abakazi bawo abakazi abo ba bintu bibe private ibintu bitahirire oinankaba ingakali just kintu tukikwata kamera oinabaga bikara mutima wendi kafani bagaba akazi bange bambaye nabo ati ngafuire karosi bekurungu ego nayo sibekuru yohani mukora bikibye nyine tusalenjora tusara bloka bintu bingi mune ebisumuruzo tininye bagamba musale ebisumuruzo byemotuka zamani ni muzivu kana ati bakasoma nibo babire tani tugenda tubagamba baje bakole bagamba olalete sabuna Kitara sabuna ati ni mukiokya mune nagana ibe mutara kikyati tukikora mbaka nabengu ndiko bagaba tikiba kitokya mbaga nzakeri hagati ya Watch na Kiloko kuchi Kiloko Watch na Kiloko mbaga nzakero mbaga nzero mbaganize gero ya mani nayo gyo kusagiro ngerero mbaganize gitusoborore mbaganizero ho ya wa Watch na Kiloko mbaganize gyo ya katugireke kalera mukyo bachali bawo kura mukyo bachali wange aho mutawuni yawe mabona inda mukyo Kidaida yabagaye bamura mukizeira bamata Kidaida yego mojo kutere migerema Kidaida aroha aro musajja ndi bamweta Adiebo International umanye kurunga Adiebo International niwo arakora emirimo ali njora bikiye bintu nke karosi bekuru on wenyitaine niwe DJ 2+ selector niwo original ba duplicate original wenyine niwe otaire mu wenyine nebyo mu biroro niwe selector 2+ ni nyowe bigenda bita parampora live Kitara TV nyoma nye 2+ baitu bakakubatiza mabaraka nigago Reverend niwe yaraba yakubatize 2+? badije bagenzi banga gamba wewe tuikiriza katukuoba 2+. Bagamba ni wakusinga. Abamu atalibo. DJ kiwo we singa kwe gomba. We gomba mbomezi wa. Hoima international. Tutandike Hoima kali tutandike Hoima. Ata Mos. Kandi aheru ya Hoima. Aheru ya Hoima bituke. Niwe singa kwe gomba. Niwa ku inspiring. Bigenda bita. Street na meku sangi bageta watu. Budget Freedom Road.
street nungi teina buzibu mukuchapa mukukora mukuzirora tuzirora baitu kuya byankono mene wetakenge 2+ nkwenda kenge mbaga nzeri hagati ya wochi na kilo ngira neya mkono na kisika mbaga nzaki ni yeyo ogamba wochi kogamba wochi kuba ya mkono nkobogamba kilo kwebe ya kisika nabatu bramukye banywani ba bachali ba customer ba bakujya ne bakwagira hano aba customer bona bakumpagira nkubaramukya naye muno yo manager nabona enge tuli mu system niye omulingo oli na music industry ya Bunyoro kwenda kazina kasinga kunyumira ka Bunyoro tukakutunga kuterere shazini akazina kasinga kunyumira tosibana kaguzi sigara murama bansabire gira hali figo saba muzinondi omuzinondi apart from sigara murama atali figo saba muzinondi Rihanna Rapadiko Rihanna kagira vidi muno kale niye sing niye kuzi abarozi ba Kitara TV mabaragira shomende kizira baketa Rihanna kuruga Rapadiko tugendera twara mukumura tugaruka netekanza tujarike ebijuka tukyaina Prince Keza ntekaniza ajja kuba naingira kutoborwa na tugambira ebitu bigenda bitamu ba mu music industry yaye kizina baketa Rihanna kuruga Rapadiko otaruga ntekaniza Rap Nicole, yeah, Feel Power, Maspro Films, Run Your Flow Army, VPN, Mugambe Kali Kalina, ni watapinga list ya bempana, Mumiyemba limbona, Hello Karabola kanibashyashyana, Abachitinga gabalo kabanjona, Okanyole keguro kanjona keyana, Habekikora kubyo batrora nkwina, Sembera ngukwate hoto vaisa fitina, Wengo sindikira sikira tanya pena, Homotemo kagokeza stress tinkaina, Tugende out bakwebyo kwenda byona, Wende to love birds, twesana. It's like I'm in love with Rihanna. Yeah. You're beautiful. My African queen. You're so sweet like banana. Check. Niwe nkera kutekerezaho, ningule ya time usobole kutereraho, manyangora ile na kiki kiroho ni blanketi ya kyoya mukaire kembeho, musekoba mazika tindikolekaho, esiyone kwe haka ine nyawendi baho, nangususute nka baby ngufeho, tukola mahule muli ready yetubaseho, okajja kwa musana wa mpinga hekiho, kakwake kengwe love ya jekiaroho, come close girl sembera ngukwateho fresh and clean, baby nitwabaroho, yeah. It's like I'm in love with Rihanna. Rap Nicole, chocolate girl, it's true you're beautiful. You're so sweet like banana. Konokora muno ina project konokora muno project nyingi. By the way in album yon. Album bageta wat. Album bageta baravuga. New album. Yes. Okutweta di kujigiro nchinga no kuulirizamu. Leka tutai. So far Matibana na yeri part of the album. Yes, na Wansakata. Na Yes. Berobing. Yeah, the Erobizine 14. We know collabos na bazini. Yes. Abembaganisi. Yeah. You know West Nile. You know Lakedi na Sorifa Baby Junior. And of course if you go West one unawaja kuba album egyo. Then Jesse Nectar. Muzini kyasinga ku inspiring. Loco abafigo na Regine. Yes. Kalati kwenda ebigambe bikusemba hala abaruzi ba Kitara TV na bafans ba Prince Keza. Ebigambe bikusemba ya abaruzi ba Kitara TV kere gamba ngo abazaire abayitu bahano aroko sin hano bafe muno bahagira abana babo. Abo kwa abazaire baitu baina sente baitu arora kuzina umuntu asisikaire umuntu umwana nga firo mutima kuzina mwana nga asisikaire baitu okwatira omwana ogo ne bizimbe mu kubyombe abo kwaturozera abatandikire bali hansi bwire bunu bali barandiro de babantu baitu kandi atandikira taina na 10. Yes kale nkuragire yewe bali amabaragaho Panyota JJ Poultry Feeds. George. JJ Poultry Feeds. JJ ni Kumanyisa. Nile ibara lyange ya business. Niyo mukamundi business? Yes. Mukora hano buki?
tunda amahuli, tunda emmere y'enkoko, tunda n'enkoko. Byonna mbitunda. Yes, enkoko nkezo okworora. Yes. Akako kamu ke sente zinga. Ako kamu kutandikira ha mutwaro. Nogenda haiguru. Kakako kamu mutwaro. Nikimanyisa bwe kuba ninyenda nko kutandika n'obukoko nka 10 kuba nyenda emitwaro ekwenga hege. Million emu. Ego. Tubawoneza kukya hawaya nezo kuchumba mu hoteli oba kuli owawe. Nezihire nkuru. Tutubahone enkuru tutandikira ha mutwaro guba mwezi gumu. Business mukuchapa business yangu kushana tamu sen. Portrait na bibabita zamahuli nizo layers. Zamahuli bazita layers. Then tubaho na broilers ezo ziba za white. Ezo kulya bulya. Yes. Ize nyama then tubaho na broilers zisana kenyoro batu ziba ziri cross. Ati jeje nkwenda kenge mbaga nzeri hagati ya watch na clock. Watch na clock. Woche bayaha mukono kiloke bayakisika. Jejera mukyo bakastoma bawo. Namukza bakastoma bange bona abampagira abangura hamahuli abekikomando abasika Rolex hamuna abekoko za layers na broilers hamuna bagura mukene gwokulya gwamekirisa kyamani muno. Kyonkole tena karanga ati Kitara TV tukatere. Kale njakalete. Emitwale 10 basaro sente zinga. Ni bayihai. 12. 12. Ekande mitwaro nka 5 basaro zinga. Mutwaro gumu. Bigenda bitano. Eni street bagera bat? Freedom. Webale kunyirira. Webale kusima. Omutindo nigwo. Omutindo nigwo musajja akuteka maka sente. Nikyo kiyenyini. Nikyo kiyenyini. Choko musime omugambe webale sweetheart. Akasente kanteka mu kusima muno. Webale sweetheart my baby kunteka maka sente. Omazire kasi mukino. Yakesa. No mchumbira? Mina bana wenga. Hii kono zara kizara ngumba hiyo. Msajja mali kwa kulia bulia bintu byaye. Tukuplaninga. Kulia bulia bintu byaye mali myaka sasa inakana kamukonga. Tukuplaninga. Mukuplaninga. Kwenda muzalira na barongo kusabire sana. Ego. Zibiriza amaso kusabira. Nyondi pastor kusabire Sara muzali na barongo. Tujja kubazara kase Sara laberiyo. Rose. Mbaga nizakiri hagati ya watch na kiloko. Ebinyoti nkubyetegereza. Watch ogimanyita. Watch nikyo mbigenda. Watch nikyo kiki. Kurora. Kandi kiloko. Kiloko gimanyita. Yes sir. Kati mbaga nizakiri hagati ya watch na kiloko. Obabi kwebera. Ebyo binyebere timbigenda. Bikwebera bato bimanyira. Tibinyebere timbigenda umnekiriya. Kalera mukya omusajja wawo. Tumiroho musajja wange tulina mugisha Bukenya. Tulina mugisha Bukenya. Na dadi wange. Bakuzara. Barongo Sam Karongo. Karosi bekolo. Ego nayo. Yes madam. Osibiroti. Korongo. Webale kunyirira. Webale kusima. Kankusuleho no tinina katamba mbaenda kusuleho nanka bagamba mutatu ya amuleja abamuhole. Toli muhole? Tindi muhole. Amabara gawo. Orisha bazura. Orisha bazura. Yeah. Okora mulimo. Tunda mawuli ga boilo niyo business yange myaka 8. Wamana honi nakuroleire mpaka bokuba fesi yangu sana ngimanyi. Bigenda bita. Mpola ora mawuli agatembeze muno. Nanye mwatembe. Ate huliri muri ezente zinga. 5. Timu kusa kuongeraho 5 na 5 lukaga. Tibagagura. Ate tray mu jikora musente nkazinga. Nkubana nyamu 15 amagoba nyokusubura mutwaro gumu. No yamwe 15. Tokuroro okora. Kukora. Omusajja nabayita kukorolera. Omusajja ati nyina. Twina musajja. Nkutereza. Okwenda musajja kusanata. Kwenda musajja muzeyi akusobola kundolera. Muzeyi tibaina waka. Muzeyi kasiba ko baina sente wakati nkwenda. Tokwenda waka. Brafu nayo gaharubaji bajoka. Ati oli live Kitara TV tugambire musajja wo kwenda. Okwenda musajja wo kwenda ali muzeyi. Myaka 45 akusobola kundolera. Akampa buli kimu kyone kinkwenda. Haina sente. Ego. Kandi nyamuna ko kwenda waki. Okwenda tribe nkazira. Okwenda tribe. Uganda, obo mutoro. Abanyarwanda n'abanyoro tinkwenda. Soko hinduke marole waka. Mugambe wako giboine. Waka giboine.
ati choko omwemoreremo wemoreremo mugambe wako gini wakanyinayo muraganize mukwendo muraganize buli kimu kyona nyinakyo tajja kwijukya tajja kwijukya tajja kwijukya baito kazaraho no kazaraho hati okwenda ije umupira agutandikira hagati bakutebere mwe nawe ajja kutandikira ajja kutandikira chonka iyo wako gini weri ogiye kakasi muno mwana wo mukiga umanyire nayo waka ikiriya kiri kiriya muno ramukya abanywani bawo nguramujya osenga wange malayika aboli mami wange kizira mfumbiti kirize robina dadi babu safida Karen Sambi karosi bekuru kale bambine mugende ko osibiroti kungi osibiroti amabaraga amabara Ivan Sam yes. Hanu nawo mukateko stage ero anekora mpora ati bageta bati en freedom stage kyonkeri muhanda ati kuno muhando baragumara timuragiyo ito tukafuna ila stage empyaka mari gwanka twina open menu yaitwa rubaju ana Miracle Food Center of course bigenda bit nimegenda mpora esente mukuyora yora mbera ya Uganda togimanya mukuyora esente zo baboda sente kali mbaitu mawo safari ngabo ifuta buli ali kukakero kusanga ebintu biyindukire ni Ivan wenyine Ivan kwenda kenge mbaga nzeri hagati ya watch na clock watch na clock byona bikuisana watch naye ile kubera isaha busombaganiza tikina kyamali muno ramukya abantu basatu bantu bange nja kuramukya babona abalozi ba Kitara TV nabona ba customer baita bakujja no kutwagirawo no kutuberawo bona bebale tuberawo karosi bekuru kanda mukiho no wekinisono awajira Africa ben mwana mzee ko ri mu orunyakagadirunye ori wanka nyo munyantunga munyo ori munyantunga mo ni ebintu biri kutambura bit nibitambura mpora amajutani bagatusera bakastoma te bakutwaka sente kakuruga muje konka ninyo matembesha abashabazi musabazi noza mugambere nkomera kujya mwana nyine makaru komikonka ni oshoberwa mukate wasiga ya kamero ati shi omuntu okumuyaha ya okumutwara kinubi sente zingaye kinubi enkumishatu n'enkumibiri nono musika enkumishatu ni sente nyingi munonga nga muzee n'amajuta gatembere muzee amashina gawagira niwo mine muzee Lauben nenda omburire embaga nzeri hagati ya watch na kiloko watch nesha ya mukono kandi koroka na kale ni ha kandi kiloko ni change kuroka muzee tenda jenzere hari munonga muzee ndenda kwa mushake saheji oramusyeho abantu bayintungamo bayibanda banywani bawo ninga shine bakashuma bawo muri hoima ndamusaba nyantunga mubona nabagenzi banje abinkucapa nabo hano eje stage ni bagita bata freedom stage kare oina kishongura ko runyankore nenga ko rukiga aketura basho kutera saija Kitara TV weshewe okurugo mareji kare kako kakunyumira abarozi ba Kitara TV weshewe kuruga mareji antekaniza tujarike katugaruke tumalize ntekaniza Reji city boy from this city weshewe yotenda ngabwa merinda Tirahi byonka byokwenda byonka nibyo dukora kushemeza omutima kasitogo wena rukweta mama ndi abantu bonye tata ngabwa myerinda tirahi byonka byokwenda byonka nibyo dukora kushemeza omutima kasitogo wena rukweta mama ndi abantu bonye tata Reru kandita kamwini wekazenga naronda bito muruniniwe Mawoka mkunde shoka nyamba kutainura fesi Owo mshana iwe mundosha Reru kandita kamwini wekazenga naronda bito kezuru msini
bityo niho ngabokera obutosha weshe ntore byanjye bitu no hari kusinga weshe ntore byanjye bitu no hari kusinga oburungi bwoine tiwine ndijo shemezibwa komisho kucerari buri gasheshe shemezibwa kureba inshuke zitu ziryaho nizetara nohakorota ko ziri mukabagana Yaje ntekaniza tujarike nuko kwenda kwa ningimaliza kaire kanu kenyini kande kizina baketa weshewe kuruga marage ebetu kandi nte nimalize ntekaniza munyikirize ndamuki abanywani banga bembaganiza abataruga Kitara TV abagamba nti buli ntekaniza yona mubahone mutuhondera akwenda kuramuki abanywani banga romnywani wanga bamweta sekate onuwe akora HB aho aromnywani wange Bachwa Moses oyarugira politics sente zikeyongera ngwenda kuramuki abanywani wange Bajoyas Basics ali Dubai nawe akagamba production kamune manawe agenda Dubai kuterekeyo mwana wetu nkuramukize abanyani bange bembaganiza kwenda kuramukiyaho DJ Clubs ali kakindaho ndamukiyeho Evelyn Evans batu bangi muno abarozi bakitativa batagirugaho ona nambero kalo munyamase sembaganiza kagadi kibale kakumiro kiryandongo bulisa hoyi mama sindi ngo bamongeri yembaganiza we bale muno guranu go muri gogobanize kuba no track na kora subscribing Kitara TV channel or you liking page to Kitara TV so that ushobore kuba no tuonda hona nambero kali bunyo Kitara convention tukobuzo jese wiki ntito muno turore kuba ati bunyo Kitara convention twagenda twakisemburura the first of its kind bandirize kimu convention ekuteraniza abanyoro abali munsi za heru kandi we can fully tell you that now as panamenu tukubaliza we are fully booked for bunyo Kitara convention mwebale muno bwengonzi zingezi mutuolekeze mwebale muno hona nambere mukabaire batu umugenyo mukuru wa bunyo Kitara convention niwe muhikira wa bunyo Kitara owekitinsa Andrew bya kutaga yes odeta bubona nambere mukali mujja kuba mukoro guno sana gonda online no kumanya bikushingaho ekyo nakora bongire kibanja kyabo www.bunyolokitara.org omayabikiraho hari bunyo Kitara convention ninyo jyo shikemeno musajja muri sakande mwe abamori lekente kanzenu ngimalira hano nakazi na baketo obisani kuruga mamana mojo babatara paka ya sipo no musiki Queen Beyonce mubai Dago beats band this one Mana boy music R.A.P. MBM Beyonce da Queen Wendo wisani Boragenda gandorego wisani Usabo wisani Wotaba magani ndoro wisani Genda ni kumisinga Omutima gukalokinga Uliwe kumisinga Omutima no guhakinga Genda ni kumisinga Omutima gukalokinga Uliwe kumisinga Omutima no guhakinga Nyineka wange ngusabo umpe Kubabumbura emirembe nembura Inyendo ndugeho Akirindekera kafoto Iringiza hurege Orasangwa neje woro Baby, mkwana nije tugende tuli amasape Tujoge tumye tuvuge buli kimu kibe hape Na batatu endesa bacheke barole bakombe Wambeka bache batwetorole kenikubakete Antinga kuchuzinga Emitima ikamitinga Buli kimu tukufitinga Tukumachinga Wendo wisani Boragenda gandorego wisani Usabo wisani Wotaba magani ndoro wisani Genda ni kumisinga Omutima gukalokinga Uliwe kumisinga Omutima no guhakinga Genda ni kumisinga Omutima gukalokinga Uliwe kumisinga Omutima no guhakinga Terera kujaje tunura mukamera kwenda kafoto Kwenda muno kugonza muno kwenda kafoto Engonzi zawe kazanyita baby wangu Ndarantabya mirenzi baninjura mpaka foto Nantinga kutuzinga Emitima ekamitinga Uliwe nkumisinga Akafoto kawe kankura
tera Wendo wisani uragenda kandorego wisani Sabo wisani botabe magani ndoro wisani Ngenda nikumisinga omutima gukalokinga Buliwe nkumisinga omutima noguhakinga Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.